Kani kedika All India Radio Shillong ke kubor ban puli de ibadah honram di. Kimat bakong sanjung ke kubor mentak stem. Ke sorkar ke klempen bor hende ke syukan tui kipat ba bakin Atika ang menteri ketenat ke koit ke khia ke jela uba el heng. An sajid ekish potli kish district ha katan chate lemi ni ke bedang duna ha kayo ke kot pentip menteri ketenat dona ke sorkar kemi Dr. Jitendra Singh. Bat la penlong ke jing Atika ba arsni kinong syong dukan hayo du. Shopping in Pash ki kubor kan dia kalau jing pen benabadan kam. Namar ka jing nang kiu ki bayo ek jing pang COVID-19 ni kem tui kinong sangap jongi bikin om ken sting bat shimye baro ki la jing yada. Bat baro ki bala tam saup sans nem karta ki bala pendep ya ketika COVID-19 ke peningkong ki dia ben pendep se ketika ka baar ha kapor ke bala bu. Yada ya la dia bet ya ki wei da ka babu renti kini ki la tili ki la jing yada. Deng ya ka mas peni jinga iwei na iwei bat le ko iki kiti bat ka dur khaman. Na ka benta ki jing tip bat jing betha ba di bat ka COVID-19 pun national helpline number not iwei ar like ndai nyo pra not saw hendriu bat iwei not new san. Lani ho helpline ke jala Meghalaya kata ho number iwei not pra bat iwei not new not. Mentang ni paish ki kubor babnya. Menteri ketenat ke koit ke khia ka jala uba el hek ulayada ka deputy commissioner ka East Khasi Hills ka kong Isawanda lalu ha ka badangshan klapen mi ka hukum bapatha ikitrai dukan bakin pa Atika kinong tri jongki shwa ka arpusaw tarik ujiliu knan kinyo ban plibiang ki dukan jongki. Menteri ketenat ke koit ke khia hanin kisni ula persyang banida halor ka jingong bakipet ba bagala penbor kipat baban Atika hendai ulo ong bakabor penya district ke klempen bor hendai ke kentu ya ki try dukan hayo du bakin yada ya lade bet ya kinong thiet ru kubju ula bendrap ru bakinong shong dukan ki dipen pen i ke sernot tika jong ki shaki wei ban long kum ke nuksa bat ke jing pen shlur ban amin si me ki wei ru uba hek ulo ong ru ba ubidi una West Khasi Hills ula shim ya kalat ka bakhamper ban pen shlur ki bre ban wan shakmat ban Atika hakaba an sejet ya ubal pendep ya baro artli kitika bat ban ai kusnam pisa ka bashipo wajar tingka ubahe gulo ong ru bakamden ke jingduna ha ka jing penshai pat ba bat penslure ki bat ka sorkar kala shimru ikilat kilenti banle ki rukom bat kirinsan bapher Menteri Bakmi ikatanat penroi hakathan chati lami ni Dr. Jitendra Singh lo ong bakatanat kan sajid ki Shipotli ki district hakathan chati lami ni ki badang duna hakalyang ka jing penyat bat karoi kapar. Dr. Jitendra Singh ula penyat ka jingelang bat ki he katanat lembat ki he ka North Eastern Council hanin kasni. Ula ong baka jing timu jong kani ka long ban penlet jingmut bat kentir ki district syakakardan Kabanirin kat lang bat kiwe ki district ki balaki ushaprang. Dr. Jitendra Singh la penshai ru bakini ki Shipau tuli ki district kenya pe na ki khatsau tuli ki aspirational district hakathan chati lami ni. Ka sorkar jela kalas dang ki jing penlong jong ka jing yet bat itu ikinong shong shnong ki bashem lanot bat duna bha ha kayo kokon ki badan ha East Khasi Hills district Shillong na ka benta ka jing kinthop yaki hapo ka National Food Security Act ni ka NFSA. Yakani ka jing itu kerpang an sa penlong da ka office jong ka Deputy Commissioner Supply East Khasi Hills District Shillong ringkat ka jing itri lang jong kitanat bapher lembat kirang ba shnong. Ya ka jing penkinthop hapo ka NFSA an sa le hadin ka jing penchisha ka babyang kat kun ki standard operating procedures ni kindon bala penbi da ka Directorate of Food Supplies and Consumer Affairs Meghalaya. Katanat ka koit ke khia kari kala ong baka jing thep kerteng lupa online ya ka jing Atika COVID-19 kan desyo ka badan kam menta kala ong ru babaro ki baladap khat pras nem sheneng kila aban let bet haki jaka Atika bat kinong Atika kin sependong kerteng ki hakatu jaka Atika bat kinyo ru ya ketika jongki Ha Meghalaya ki dan prangut ki breu ki balaklat na kadaw ka jingpang COVID-19 henen kisni pat ka jingyap breu haka julana kani ka jingpang kalakiw siya ki news paasan pu prangun. Ki dan ru saw spa kanday pisan ngut ki balak yo tamay ka COVID-19 henen kisni ka balakanti ka jingdan kinong pang COVID haka jula siya ki saw hajar saw spa ndu pusangun pat haka way pat kalyang ki dan ru hadu saw spa san pulay ngut ki balakot no na ka jingpang pat ka jingdan jong baro ki balakot na ka COVID-19 haka jula kilong laipu prahajar laipu Arnun. Kani ka kubor kawan sipi na ka All India Radio Shillong. Kumshi benta jong ka jing penkre ka jing ple biang ka yudo la penlong ka jing Atika kinong shong dukan henin kesni bat ka ban peteng bat menta kesni. Hakani ka jing Atika la penlong ringkat du ka jing penshai pat ba da ki doktor bat ki start ka kot ka khia hakate ka jaka. La penlong ka jing Atika ringkat
kajingi trailang bat ka office usim ka hima melim bat kiladan ru kumbasan sepangut ki belawan ai ketika ha kesengi ke banengkong da kajing plilat ya kajing sya ban pendung kerting ha ki jaka ai tika kiladan ru kajing ki jung ki bre ki belawan ai tika ha kajela kala sakiru ya palat san pawajar ngut ki bre ki belawan syem ya ketika ha kini ki palat san sengi baladam Hakawai pat kaliang ke Deputy Commissioner ke East Khasi Hills men kesengi baar kalau omba usim ke hima melim ladat ban syem ki kerteng jung ki dukan ki ban peliha kinu kisni pat ula kren syairu ba an amsha ban syong yo tangi ki baladat ban ai ketika la syem ki karai hadin kejing lang kemi benya balap kot da ke DC rengkat bat kejing dan rengkat UCEM ke KHADC usim ke hima melim ki he pulit na lor kiwi Hadin palat artayo kajing tre hitam ki kenhuan palat im bakan thobi ki sipai ke Indian Navy ke National Disaster Response Force ke State Disaster Response Force bat ki pulit pelipding ke jela lala bansai ya ke met jong wei unong bela dewyong handen ke sni na ke keren dewyong ha umpleng East China Hills District sanwat ki nang ti dewyong ki la sakut hapok ketika keren na do kalai pau tarik ujemang hadin baka keren kaladap na ke daw kajing pethai jong dynamite Deputy Commissioner ke East China Hills ula puntip balalap dini artili kimet men hakasngi baar bat lala ban seitang kawe kemet bat kejimpen itu ia ketika kemet balayo sei kadang hihat syakmat mentah. Kasorkar jela kalakiar na kejing ajing bet badang shen ni ke environmental clearance ke bala air katnat Environment Forest and Climate Change kasorkar pedeng Syakastar Cement Meghalaya Limited panti yang motion hakajaka ke badang sapu ar pen not sanway hektar ka hakasnong bridge not East China Hills District perkala IT hakasorkar pedeng bakan shimya karai halor kani ke benta Menteri Rangba Konrad Ki Sangma ulo ong bakasorkar jela kala det banpa ikakai pot basani ba syakasorkar pedeng halor ka jing pulam jong karen san pen sngupat ba ne ka public hearing ke balapan long house nan baladam pat halor kiwe ki pang ba dei bat ka jing kershan bat ka jing persha jong ka jing temu ka Star Cement dan penyare ka party motion Menteri Rangba ulo ban rap ru bakasorkar jela kala det ban kerpat ikasorkar pedeng bakan le ya ka badan kam Kasorkar jela ketemu benang penklang ikatnat pulit daga bapen bahasyo iki jing tri kambat dan buu iki tanat batamai. Hadin kejing emerging mut lang bat hakajing lang bat u Director General of Police DGP Additional DGP bat u Secretary ketnat ki kampo yin. Menteri Rangba ke jela Konrad Ki Sangma ulo ong bakasorkar kasngutu iki jing dan kam ban penklang syushu ikatnat pulit daga banang penjana iki rukom tri kam haki tanat ki outpost bat ki battalion. Ulo ong ru ba kasorkar kan sepenlong biang kejing kendu lang bat ki Superintendent of Police hapok katayo bat nang ta kan seshimya karai. Hakate kejing lang katnat pulit kalaban juru ikejing dan kam ban penbu ni ki battalion bat dangshen kasorkar pedeng kaladat ban menjuru iki artili ki police battalion batamai ya kejela. Ka district magistrate ke East Khasi Hills kala penjari ke curfew ke district na do ke por new beji menmit hadu ke por san beji men step man la kasni tat hadu depan benara kumbuipan la sya bentun trika mepok ki kenta curfew tangi kitu ki jaj kam ki bala kedeu ka hukum badan peni kham shwa kumshi benta jong ki la jinga da bante la kam ni ke jing sa priang jong ke jing pang COVID-19 Kakanhuan ki Menteri Kesorkar Assam kala ajing buat ban ampenlong ya ke eksamen jong ke board ha ke jela na ke benta ki kelas 10 bat kelas 12. Kejingilang kakanhuan ki Menteri ke balalong ha Guwahati hanen ke sini ha ke jingdan rengkat u Menteri Rangba ke jela u Himanta Biswa Sarma kala ajing buat ban an ampenlong ya ki eksamen na ke daw ke jingki ke jingpang COVID-19. Anti syemi ke rai ke bakat du ke kat pratarik menta upenai ke jingilang ha preng ke tenat puli putih lembat kinang penyat jingki jaka puli beper. Kakanhuan ki Menteri kelarai ruban omsya ia ununu unong pang COVID-19 pansyong penkerpang haying lada omden la kejong kejaka kebat kejing dan kam ia unong pang. Bat asyaban penkut ia kekubor sasisian kimat bakongsan. Kasorkar ke Klempen Bor Henry ke syukin tu ikipat ba bakin ai ketika ong Menteri ketnat ke kot ke kia ke jela uba AL heng. An sajid iki shipotuli ki district hakatan chate la mingi ki badang dunga ka yo kot pentip Menteri ketnat dona Dr. Jitendra Singh bat la penlang ki jing IT ka ba arsni ki nang syong dukan hayodu. Bat katu la poisha ka bakut jong ka kubor ka bawan chipi na ka all